Wembe North Julius Taitumo wete atira na ukiri kithomo cione kiu kienda ukiria miture ya antu nongelete kinya kwithira wagagie bokari ni budingithetie ntere ubunene akabwithie bondero kumbeka kendo chokaniria ukaria Nicholas Chabari aina ribotie na kuringana na mubunge wa Gembe North ariuga akira gituma Gembe North ithinambe na ukira abwega bwa mbere ni kuwatira kithomo na njira ya kuwatira ana ababa kuthoma na kinya kubanenkera utethio buraba kwenda ni kenda bathoma watena thina tejuguru ene na kerembi kane nunu kereki no totete ombokura no tete pa kuendelea isa sawa na cionte tukaambasari watu kwa andresku tukakila pale basari ariwa kinyana banganitie eburaga ikira agweru kiri ethomi na kithomo na njira ya kuga bura abangite kwithiro kwina muchemanio omonene wa mantu umegie kithomo mweri gwetha tuthiete mwezi leo tukeza tuna kongamano ya elimu hapa mwezi wa 3 atu atantakachia tusiye cia mutu ati ithano cia twambo ithano irengi ithano baba ene Nairobi to baparendi au tikinya baria kenda tubona kithomo kirembi na nio priority waguna wetete kinyamara kia kithirito kirio kira mantu megie wagagia abokaria akiuga kinyana erotete gutigira akambe ejalare ekuthinambe na kujira ni kenda yethiro eri untubo mwe botigira ibogokiria mantu megie okaria ntere ino tare akambe ni aurite ni etai miaka 10 kuma 2013 na walele mitandao wa neglected niko kwa neglection taiti miaka 2013 ilo muchiki wake rinto midiaru kambere teta itaokira nende to yana atu ekwame kenda utuka ito kulitambwe ibo kwenda no mwanga itaza yokire bonete tumesumbuliwa na usalama wa ng'ombe zaidi mwanga kinya antu ba nini ba toko yako lakini bamwe batena kyao ndukwera mtu aratirwe tariki 17 antu bele kama ina antero ala Victoria nani antu bai na mbu oba weretu akiwa kazi yataendelea mtu aweza tutasukuza watu kinyo kuria antu bachukuzwa neno tuturamenya kinya koma ele wale ko na imweni kuma uraba mpuko ya itakuthonderia nara lakini utero to kama celebrate kangwa ndobwira atire na andu tumepiga hatua kuma Gembe North Peter Class Chabari.